प्लास्टिक काउ सिजनबगी महूत फिगी खाउर महूत सिनब गमलबदी ग्रीन मणिपुर ओइना होनबदा अचौब मतिंग ओइगनि हानि महूत मिनिस्टर युमनाम खेमसाना फोंदोखरे। एक्साइज डिपार्टमेंट स्टेट की तोान तोान मफम की फागलप लुप लाख कुलहुम लिंग कुन तरुक चामरी निफु मरी रोम यू मई थादोक्तुना मांहनख्रे। पुंग कुमरी इंडिया लिंग तरानी चनिपानी कोविड पॉजिटिव होइखिबगा लोइना लेबाक असदा कोविड की एक्टिव केस लाख लिंग कुनमंगा सुबना कुनपान यौरे। मैम खुरमजरी अदोम येबिरिबस इम्पैक्ट न्यूज़ ने हौजिक पुंसा से फाउबी मरु पाउसिंग म्यामदा पिजरी। प्लास्टिक काउ सिजनबगी महूता फीगी खाउगी खाउना महूत सिनब गमलबदी ग्रीन मणिपुर ओइना बहनबदा चौप पतिंग ओइगन हाइना महूत मिनिस्टर युमनाम खेमसाना फोंदोखरे। वहम असी ngasi कंगला वेस्टर्न गेट पांगथोखिबा RE 650 क्लब मणिपुर की बुलेट राइडर सिंह लमथाबगी थरमदा वाई खेमसाना फोंदोखिबनी। उसानपुर लमथुंग फम ओइगतबा राइडर सिंह असना सांगी इसिंग इसाउदा अवाब तारब सिंग मतिंग पांगनबगी पांदमदा इसगी कॉन्सर्ट अमसु सुसानपुर पांगथोखनी हारी। राइडर सिंह असना सुसानपुर हेक यौबगा उसार कयासु थाकनी हारी। हारिबा राइडर की टीम अदु लमथाबगा मरी लेना वाई खेमसाना मखाताना फोंदोरकपदा मणिपुर प्लास्टिक सिजनब याररोय हाइना लेगाकना फनियामना हाइरबसु मियाना प्लास्टिक सिजनबगी हाइना बिथादोप ngamdribasi थादोप ngamnaba प्लास्टिक बैग की महूत सिनबा याबा लंबी अमा येंबा मथौ ताई। नुपीसिंग ओइबा सेल्फ हेल्प ग्रुप खरदी युमदा सिजनदन लैबा फिरोल सिंदकी यामना निंगथीबा मौंदा फीगी बैग पुथोक्तुना प्लास्टिक बैग की महूत सिनब होनरी असिगुंबा अफबा थबकसिंग असिदा मियामना मतेंग पांगसिनदुना इको फ्रेंडली ओइबा लमदम अमा ओइनबा होना मिनिस्ट्री हाइना मियामदा अपील तौरकली। मणिपुर सरकार प्लास्टिक थिंगे है सिजनबगी हैबिट सिजनदब यादबदु सिजनबीरसु मफम चाना लंगथोकपियो। इम्फाल मनुंगी हाइजब ताई मेजर ड्रेन सिंगसी लोइना फुनबगी मरमसी प्लास्टिक बॉटल में आजु फजब लोनदा हाइरगना डस्टबिन लेतबगी लंगथु हाइगद्रा फजदब लोनदा हाइरगना डस्टबिन गा ड्रेन गा अनी खेनबसी प्रजासिंगना खंगदुमाई तौबसी मसी तौविरनो। हंदकता आइना थेंगनजबदा सेल्फ हेल्प ग्रुप इसन इसे सिंगसिना युम युमदा लैबा फिरोन मयाम सिजनब यादब मयामसी मोय केजीदा लुपा कुनमंगा इंडस्ट्री फजन मधु सुदोग तथोग तुई लो कोस्ट लुपा कुनमंगा बेगसी फजरे हाइतारे रिप्लेसमेंट अमगी वाखलसु कोई सोसाइटी लाप हौरे सुगुम्बसिसु अखोय मयाम पुन्ना मतेंग पांगमिनरकांदा अखोय ग्रीन सिटी अमा ओइलसे। एक्साइज डिपार्टमेंट स्टेट की तोान तोान मफम की फागलप लुप लाख कुलहुम लिंग कुन तरुक चामरी निफुरोम की ओइगतब यू मई थादोक्तुना मांहनख्रे। एक्साइज डिपार्टमेंट असी हेन मतंग सुनब डिपार्टमेंट अमा ओइहनब लेंगाकना मियेंग संगपियो। डिपार्टमेंट असी अवाटवा मैन पोर पेन कटपियो हाइना डिपार्टमेंट असी सुपरिटेंडेंट TS ब्रूसली खुमन थमलकली। लमफेन लेब एक्साइज डिपार्टमेंट असी हेडक्वार्टर दा SP ब्रूस की मियेंग मखादा लीटर लिंग अहुम खर हेनब इंडियन मेड फॉरेन लिकर बियर लीटर लिंग बियर लीटर चनी यांखै तरकलोम अमदी डिस्टिल इंडिजिनस कंट्री लिकर DIC लिकर लीटर लिसिंग मरी चामरी कुंतल एरोम थुगाइदुना अमदी मई थादुना मांहनखी। पाउमी सिंगुनबदा SP ब्रूसना फोंदोरपी मतुंगिना मांगलेब यू असी सही सिगोइन अहुमलक सुबनी ममांगदसु यानब यू कया एक्साइज अमदी स्टेट फोर्स ना फाकतुना मई थादोलगा अमदी थुगाइदुना मांहनख्रे। हेडक्वार्टर सिदा लैबा मालखाना असी मफम सानरक्तबा लोइना नौना फरक पोरम सिंह थमनप मफम लेरक्तबना हारिब पोरम सिंह असी डिपार्टमेंट असी कमिश्नर गा याब मतुंगिना मणिपुर लिकर प्रोहिबिशन एक्ट 1991 के सेक्शन 9 की मखादा मांगहनबनी हाइरी। मरुइना आइना हानिंगबदि सिगिसे अखोइगी एक्सरसाइज की मेन पावर से यामना सुवाट हाइतारे हाइबदि सैंक्शन पोस्ट से अखोइ 700 समथिंग लेबिसदा हुजि ओनली अराउंड 100 का 10-20 तनेबा अदुना सी अखोइदा खरा यम वाबा ड्यूटी फजन तौरगा अदुगा सुबा ngamdaba हाइतारे फुल मेन पावर सी लेरगदि यामना अखोइगी एक्सरसाइज सिदा यामना कना याम करी हाइने याम रेवेन्यू नुंग काबा खोटपा अदुगा यामना लाकदबा डिपार्टमेंट दी ओइबा मरुना मेन पावर वाटपजे सिदा अखोइदा खितंग प्रॉब्लम अम ओइ अदुना यारगदि गवर्नमेंट नजो थबक लौब खोप तब यार एक्सरसाइज से अखोइ प्रिफरेंस पिबीरगा फुल लौरगजु एटलीस्ट 50% नंग लौबीरगदि यामनि नुंगाइनि खल थमजरगे। उसूल सिंगिदा मसक खंगतबा मियोइ सिंगना नन मनपुरी म नोंगुइना कापना हालमगी मतांदा टेलीपति ते टेली सिंग वाकन फम सथखरे करी बनगी दबक सलेंद्र साहबु नोंगुइना कापना हालिपन हाइबा अथुबा मतम सेंगतोरकतबनि हाइना दैखित्रबा सलेंद्र की मयाबा
तेजलाल साहा फोंदोरक्लै वाखन इफम अदुदा तेजलाल साहा मखा तारदना लखिद्रबा सैलेंद्र साहा पोचै योनरा इमुंग मनुंग पुबा मिसक अमनी करीबनगी दमकता सैलेंद्र हाटपनो हाइबा मियामना खंगा सेंगदोकपियो सैलेंद्र हालिब असि सेल थुंग मरी अमता लैनति लेंगाकी माइकैदगी मिहात पुथोक्त्रिबा फावबा असि बाक्सांग लोखिरोय मरी लैनबसिंग सथु मतमदा मिहात असिदा सेनरिबसिंग फादना लोग ओइबा सराक पिबियु लखिद्रबा सैलेंद्रगी पिकलिबा मसासिंग असि येंगदुना इमुंग मनुंग लेंगाकी माइकैदगी अंगबा मतिंग पांगबियु हाइखि वाकन इफम अदुदा मिसम मियामदा अकी खंग पिबा तोलसि हाइबा खलाव कयासु लावखि निंगसिंग बयाबदी सैलेंद्र ngara nungtil pung amorom taba matamda wangkhay andro parking dagi bakery ki polam sing tata magic ta habak andro tamna purlaba matung bakery ki polam sing adu andro gi koi bidalai ba dukan sing da piram ki pochai sing adu piram laba matung nungtil pung mari rom taba matamda number thada ba heavy duty moped ama thoduna mayum tamna lapagi labita sakhang da buklai pai ba sing no win kapna halamani hairi करी मरमदा मुखोइना काप बसे खोइना ज्ञान तादे मागी हचांग दसु पैसा दो यामे लिसिंग मरफुगा चहुम तरा लेरे मागी खावदा सना से मागी लिक दो असीदा सनागी अमादो पालेगा लेरे गाड़ी सु लेरे लोइना पुचै लेरे ओखोइना इंसाफ पामे थबक सुबा मणिपुर दा लाकपने म्याम नाव खोइना थबक सुरेगा ओखोइना आंगांग मचा मागी से मचा मचा चाही अमा मंगागी लेरे अमा दो तरुगी लेरे अमा तरेत गी लेरे मग मुखोइना नुपी आंगांग कना येंगनी मुखोइना दुगुमा कापेगा चले दी ओखोइना कर्माई हिंगनी ओखोइदा दी विचार तोबियो Border Trade in Chamber of Commerce Mori ki maikei ki lekhitrab Tamil auto driver P Mohanam di Murgan ANR gi yung gi miu sing dalu palising konmunga ge beseli mating kusun nakre Border Trade in Commerce Border Trade in Chamber of Commerce Mori gi bifama mga sipang toktana ando Myanmar Border the Chamber sigi member amatana sada sama makoi punsi safari haiba khangdri phawba Myanmar da sangdaba member singna masa masa gi dukan mamang da numit tarani gi manungda CCTV camera install tawba mati Chamber of Commerce ki member singna sinariba gari singa thubda number flat thaga da bani haina wareb lokre mehamadu ga mari lainana Border Trade and Chamber of Commerce ki president B Sekharna ikoi koi dana Myanmar gi tamu da mori gi auto driver ani miyo gi minung siam ta yaudra nongwina kaptuna hatok piki thodog yamna nungaite thodog asiakana mon condemn tawi hai khibaga loina thodog asigi da mag Myanmar amadi India gi barakta lairiba nungsi sanabagi mari asibu thadanaba thawoina tawba khujil thorang la haiba wahang lakli miyar asi asum marana amadi mihat aduda senaba miyo sing Myanmar amadi India laingakna tizin pam thoi haina phongdokhi अखोई इंडिया का म्यांमार का डिप्लोमेटिक रिलेशन तंबदु मोइना तोंगांगनी अखोई मोरे मीना पब्लिक टू पब्लिक तमु की मी का अखोई का पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन तो मोर देन 50 इयर्स होइरे अखोइना तम्मगा लाकपनी अदो बुजी बुजी असिगुंबा घटना होइबोदा अखोई सु याम वकंग दु मुंगाइत्रे असिगुंबा घटना तो पदो मोरे की नते म्यांमार का इंडिया की बिजनेस शोकुनी रिलेशन जो शोकुनी यारदी इंडिया गवर्नमेंट का म्यांमार गवर्नमेंट का अजुगुंबा घटना तोक्तगुंबा तोबदी याम फगने आयरगा आयना हारिबदी England ingin gi nini pan bana mitiki hodana nimita ni suma satara pa kang kom hi yaro bana mit kang len nga si kang sing dona lining laison am sung sana bigi matungina harau te an pang thokre gome sigi mapung iba thoram imphal gi konung dalai ba Sri Sri Gobind ji temple da miam na athen por kya athen pod singo polam kya katuna sana bigi matungina thoram si pang thokhi lena Sri Sri Gobind ji temple de Jagannath Balabhadra amasung Subhadra gi bitam lengthok laga konung gi kang matakta tonghanduna Manipur gi tongan tonam pham digi lakpa miyam na konung gi kang singduna taramod pangthoki konung gi kang na lakadab lambi mapada miyam na thupot kya katuna konung gi pujari singna sanadi patungina RT katuna komai asi hena masak thole kang adu konung mamang gi city convention center mapa phaw singduna laalaga mamai leiduna konung tanna muhusing center taram adu sinke kang singwi tharam asida naha ahal khaktana pakhang na sabi kyan haraw tayam na sakiyana ke panbay apdi sanabi amasung thazanabi batung ina lamdam asi tangdu laitana laina ba amasung sa ahong masahi mo ina bagi pandam da kumay si pangthok pani Kang kumai garo ben mit wari pa kang len mit nga si skon Manipur na susindra rat satra kang sigi tharampang thoki ai ti hauna gari da lebas kon temple da Jagannath Baladeva amati Subhadra gi maha arati pang thokhi bagalana na lai khurba lagna ki basingi maha prasadam seva pang thoki makha tarakpada Jagannath Baladeva amati Subhadra lai sangdigi tirtan nagal loina kang da haptuna haira atom haw katuna maha arati pang thokna
ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯔꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯎꯅꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯡ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯥꯡ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯖꯒꯟꯅꯥꯊ ꯕꯟꯗꯦꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯚꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯅꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯥꯍꯨꯝꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯅꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒꯦꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯩ ꯔꯥ ꯑꯊꯨꯝ ꯑꯍꯥꯎ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯊꯧꯅꯤꯖꯈꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯛꯁ ꯎꯞꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯈꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯆꯤꯡ ꯇꯞꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯚꯒꯋꯥꯟ ꯖꯒꯟꯅꯥꯊꯇ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯊ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯒꯤ ꯃꯟꯇꯞꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯈꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯡ ꯆꯣꯂꯣꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯌꯗꯦꯕ ꯆꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯣ ꯗꯥꯟꯁꯁꯤꯡ ꯎꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯊꯪ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯕꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Admission open Enlightened Knowledge EK Higher Secondary School da Class 11 Science amadi Arts da ming channabagi admission hauzare admission form July 13 dagi hauzaragani COVID positivity rate wangkhalakpana maram oiraga entrance test pangthok chararoi handak pangthokiba Higher Secondary Examination 2022 da first position dagi 10th position fawba puthokraba school ni CBSE students singi seat khara khaktamak reserve tawzagani. Welcome to Heritage Convent Higher Secondary Section. Affiliated to KOSEM, Heritage is entrusted with competent and dynamic teachers, maximum choice of elective subjects, prestigious scholarship. We provide the best infrastructure, digital board in every classroom, well-equipped lab, Heritage customized tablet, PowerPoint-assisted lectures, regular snap tests, special doubt-clearing sessions, e-resources through school apps, science demonstrations, debate, quiz, music, dance, and many more. So, come and be a part of Heritage. For more information, log on to www.heritageconvent.com. Khanganjaba Panthavi Housing Finance Company Limited amasung sister company singi maikai digi khangalakli madudi company sing asidagi loan lawkhraga defaulter oina leiriba loan member singna lakliba July gi tang taraga manga Englishing aniga kunithoi fawbgi manungda isa gi loan due sing adu singdok pigadabani hayeng mag head office amasung brand office singda lakpiraga due amount sing adu singdok piu thausa bidrabadi isa gi property sing Sarfasi Act 2002 gi makhada auction tokcharagani hanashu auction tauba yaukhrabani khanghanjariba Panthavi Housing Finance Company Limited amasung sister company sing uripok toramam lekai Imphal. Admission open. Manipur Education Mission Higher Secondary School ki academic session 2022-23 ki Class 11 Science ki admission process hauzare. HSLC amasung CBSE satra sing gi oina direct admission ki khudong chaba pizari. Class 10 exam da 60% and above phangba satra sing gi oina 100% free admission, free uniform, textbook amasung free monthly fee oigani. Below 60% phangba satra sing gi oina free admission amadi textbook pizagani. G-NEET thaning ba satra sing gi damak school asina integrated program kaya amasu paikhatjari. Akupa marul gidamag Ghari Airport Road Imphal da leiba Manipur Education Mission Secondary School ki office hour da lakpiyu. HK Jewels Private Limited, Mumbai, Maharashtra. Chahi tara taret hena miyamgi sevada licharaklaba 100% International Gemological Institute na certified tauraba Kisna Diamond Jewelry. India khaktada natana country marifu mangada Kisna Diamond Jewelry gi ningthiraba jewelry items sing mayamna pamna seasonary. Adomsu amuktang ningsin biraktuna adomgi apamba diamond jewelry kanbiyu. Outlet address VCH Ventures, Uripok, HDFC Bank Building, 2nd floor.
Anchors of Success. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School. Excellence in Education. Presto Personalized Wonders, Imphal da nauna hangdok jare, Hairiba asida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlamsing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises, Presto, Thangal Bazar near Kasturi Tong, Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Laibak asda COVID-19 case lagam alasing kun mga subna kunipan henga create okay papong kumari da India da miyo ilising tarani pan nipu COVID positive YK. Okay, papung kumari da COVID ki miyo nifu humdoi laikide haujik apun ba laikide masing lak mga alasing kun mga kasahum marfu taruk sure pung kumari sudah COVID naraba miyo ilising taruk sa mga mari faglak nanti search tauki apun ba search tauki masing crore mari lak kun mapa alasing yang kayum doi hele COVID ki pakalap kisang 98.51% hantaki haujik pauta India da COVID apun ba case masing crore mari lak kun taruk lasing mari hele nakalamron da maling yoy na COVID apun ba case masing crore yang kay mga lak marfu trani pan lising humpu hele maling wayna COVID ki lekhi dewa masing lak umpuhum doi lising humra matoi hele COVID ki pagalak tu nanti search to kiwa puno masing nakrur yang kayum doi lak ni pala sing yang kay matoi hele matangin na sakot thorang sing paikhalak padalambi kaya siyam dana miyoy bakunagi sa tukos sa kudong sana buhon na rakli ada mo pamatong tabagi matong ina ano balambi kaya siyam lakba mati hana lera malambi sing sin na bada ano ba techniques sin na duna yari ba makay environment sokan daba hai badi akoy bigi fifam da sokan daba yaba pa ong dalambi siyam na ba miying sang mamatong tarakli ina masin impact news kaya kana papaw da mama Matamgi matung ina mishing yam khalak pagalone na mapam amadagi mapam amada chathok chusin tawbada khudong chanaba lambi kaya semlakpada tangai fadana ching kaya kakli ching kaya amana temthoktuna lambi shemada sisinari nung kaya lothoktuna lambi shembagi machak oiri maram masina chahi khudingi lambi shemada ching leibak changba nung changliba kaya si kayam kuina khogi koibada leiriba ching sing asidagi lawgadori bagi leptana lawthoklagadi u thasi ching kansi turil kansi hariba sigi mayokta oyoidori bra amaromda masina koibagi khal kaitharak bagi maram ama oirakloi haibasi haiman methorodori environment ki major impact se road construction industries amane na lawi the sigi maram si khoigi aggregates the sorok semada khoi nung leingoi changi leibak changi asai ngona habigriba minor minerals haitare masi lokthok pasina maram orakanda environment am chawa impact ma pi khoi mega road project hai tari ko mayam lakhre aduna lambi sema matam da khoi environment si kitang kahendana hai tari ko masi khanji ngak pasi maru oina khanjai maram di khoi lambi sema matam da khoi ngasai gi chingda dege khoi gi umang da target toba de khoi gi chingda gi lebak lokthok pa si khatana tana khoi gi chingda leba khoi nung jaw hai tari ko masi so khoi gi bomb se blasting torga ekta unregulated oina masi yangchandana ekta lokthok gi kano se lei adagi amana khoi pat le so pat sekta phunjan ba haitare ko aduna se khudam moina imphal town ring road na lakadori khoi Asian Development Bank da fund toroga masi da khoi gi khurai konsam le kai da khoi ipum pat na leinu ko si je phun ba gi plan to se asina maram orga khoi gi pat adi sing kan sina haibagi kano se mari panam si ju kitang na thaina ra haibagi khoi chingna ba lei Amaromda lambi sembada changliba chingleibak nunglengoi kaya si mapam amadagi hekta lawtho haibagi ayaba pibadi leitri environment clearance lawduna chingleibak lawnaba amadi chingdagi nung lawthoknaba akaknaba mapam amadi thamba mathau tari adumakpu hojik manipurgi district ayamba maru oina tampakta leiriba ching kaya nongmagi temthokpa leptri hariba mapam singasi lengakna ayaba pirebra haibasisu yengshenbagi mathau tari lambi thong semi bu ere ta ne ni development process sama gi ta lai mu ne ko tu ku muk sa ini jaga di kot la ya bi aya bu pi bu le ti yam sen ha ga de masi properly environmental impact assessment ma ai study ma to kan ma base to kan environmental clearance pi process ma sen ro masi to ne bin da ko na district survey report hai na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯕꯤꯔꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯋꯤꯊꯤꯟ ꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯀꯣꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯅꯨꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯂꯣꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 19 ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ 19 ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पीननबा प्रपोजल मयामगी प्रपोजल से 1 by 1 मूव तब हो रही है तारे ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯔꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯔꯦꯖꯤꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ टेक्नोलॉजी अनौब लाइब टेक्नोलॉजी अखोई अनौब नॉलेज मैम सिन्नरकान यारिगे अखोई मसिक इम्पैक्ट हन्नब होनरए हाइतारे लेजरीब हानगी लेबाक्तुमक सिजिन्नरगा मदु केमिकल एड तौरकान अखोई मदुगी लेबाक्तुना अदुम सिजिन्नब अदु ओइतादे अखोई चिंगदगी लेबाक्तो अमुहन पुनररोय हाइतारे मदुगी टेक्नोलॉजी अखोई हजिक नौना सेमगदु अखोई इम्फाल रिंग रोड ता मसि अखोई सिजिन्नगदोरी 40% रोड लेंड अखोई मसि एज अ इनोवेटिव आइडिया ओइना अखोई ट्राई तौनी मसिगी पोटसी समाई तौदना अदो अल्टरनेटिव इज अखोई सीमेंट ट्रीटेड बेस कवी नुंग सिदा नतका सोइल जिदा अखोई सीमेंट से हापकांदा सीमेंट गा पुन्ना तोसनमिनरगा तौबा हाइतारे सोरोक्से सुम दका लेमन सुम थोंगल आगा सुम सारगदी युम सिंजे सुम मखा ले होतामनी आई सामकी युम यावी हाइतारे तसेंबगी सी अप्रोच सी लाइरब लेबाक सिंद तौबी हाइतारे अनौबा लेबाक सिंददी हजिक लाइसी मथक्ता थोंगबि महुत्ता मखादा तौथरगा हानगी लेरमीबा मागी डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेमेंट खोगी पेमेंट की तोंगान तोंगानबा मागी लेयर सिंदु कोई रिकंस्ट्रक्शन तौरकना मागी दका लेबा स्ट्रेंथ ऑफ फंगलगा कोई वांखलक्तन बोने अर्बन एरिया दा इम्फाल मनुगी सिटी रोड सिंजिदा सुमाने सुम तौर अगदी हानगी लेरमीबा बिल्डिंग स्ट्रक्चर मयाम से लीरबने मचे मनुंग ले होरकांदा इसिंग चंगा इसिंग थुंबगी पोचे लेरे हाइतारे वी आर अप्रोचिंग न्यू टेक्नोलॉजीज वी आर गोइंग टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज pilot project oina as a capacity building of the PW engineers masi koi sinnanaba hotnari masi tawr agadi this will be a big change koi road construction technology da the public da su masi change se koi mathang sahi ba munung di urani na mayam da thamjage मियोइब खुनाइना लेरिबो मखै लंबी शेमबगी लोइब नाइरोय मरम अदुना लंबी शेमब यावना तोंगान तोंगानबा चौखट थौरांसिंग पाखटपदा अकोइबगी फिबम कायहंदना थमनबा अनौब कांगलोन पाखटपना लिंसु सीदबा सैसु सुतेक्तबा हाइबा अफम मसे उथोखन मंगमगदौरी इम्पैक्ट न्यूज कोदमा परमजरिबा केट्रिमयुम प्रेमचांद इम्फाल मिनिस्टर पीरी लंदमसिंग मियाम मरुइन इस्लाम लाइनिंग सप मुस्लिम सिंह द इदुल जोहा कुमहै की याइफा पाउजेल पिरकले मिनिस्टर मा के पाउजेल ता काथोपई कुमहै असि मालेम पुमदा हराव तयान पांगथोकनरी असिगुब काथोकपा अमगा मरी अरिब पिनबगी कुमहै असि पांगथोकपगे इरोइना लंदमसिद लाइरिबा फुरब मार्शल मरक्ता अमतबी वाखलोन चेसन हंदना लंदमसिबु इंग तप्पा साखत माइकैदा पुना बहन मिनिसि हाइरकले इस्लाम लाइनिंग सत्पसिंग कुमै इदुल जोहा ना लापदा मणिपुर की मियाम दा मरुइना लाइनिंग असिबु थाजबसिंग मफमदा महत मिनिस्टर वाई केमसान केट्रिगाव एसुग एमएलए शेख नुरुल हसन की तोंगा तोंगा बजेरोल सिंग याफा पाउजेल पिरकले नang लाउथोखिबा बोसेम ना लोबा एसएसएल एग्जामिनेशन दा कुनमंगा सो पोषण ताखरबा केरगाव मखा लेखादगी शेख मसूर अहमरबु पुनिंग थोगत पोइनात 11 केरगाव जिला परिषद की मेरे बरिबा एमडी फजल आली ना सेलगी मतिंग पांखरे शेख मसूर अमर हाफिज ब्राइटर एकाडेमी की महिरोइनी फजल आली ना हाकिबदा महिरोइ सिंग पुनिंग थोगत पोइना महा की माइकेट की पांगबा याबा मतिंग सिंग मखा ताना पांखिगनी हाइकी पासोई कॉन्स्टिट्यूंसी की मनुंग सन लेरिबा लौमी सिंगना हार की अवाब लैतना बहायदना कॉन्स्टिट्यूंसी की एमएलए साफम केबगी मी मखादा तागेल जिला परिषद की मिरेब लोइटोंगम पोलिन मेइतैनी एंथोक्रे हार सिंग अदो तागेल जिला परिषद की मिरेब लोइटोंगम पोलिन मेइतैना पासोई कॉन्स्टिट्यूंसी की मनुंग सन लेरिबा लौमी सिंगी यम यम संग लाइंगाकना लेप ममलदा हार सिंग अदो खुसिन नक्किबनी
Manipur ki Governor piba mana Pioneer Artist samadi Kala Setra Guru National Award na sing Pangkraba Manipur Nat Sankritan ki lamda laibak miyamna sakhang naba Guru Kulla Cultural Academy founder Guru Taurem Yai School na khangawdana laikhida pada Academy asin awa founder kli kurai kongpal sajor laikai dalai Academy asigi resource holder pangthokiba awa founder ki tharamadu da minute ama tu minal laiduna laikhidra bi mafam de kai kumnaba utki awana tarabasing mating pangnatuna amato ina hingminabgi pandam da sengke i pau ting banglop Manipur gi mangarak sub foundation day ngasi pangthokre kurai puti pelai kai community hol pangthoki batharam adu dag handak da pai tokhiba council of higher secondary education Manipur loba class 12 exam da thangta Manipuri mani music ki subject sing the subject topper orak laba mahiru sing da su asam bakudol pi tuni kai kum da bot ke awang no po state singot marakta yan hanboy now Wellspun mother company mi makada spaces fabric of happy homes ke exclusive showroom amang asi airport lampi da handokre fabric kilam da maming lerba company mi am da kosin na bi taramadu da saruk yakibi norya pakalna pa MLA es Kevina sap mapalam gi masak naiba company ke alam da masida put silaktra pa makhal gi polam kaya miam da phangan bagam lak pasimak thagani ngai ni haiki lamda masibu sakhan na bokhona bada aikoi khodi maki thawtang lai khanna punna hona mina basangi loyalam venture private limited ki mi makhada spaces fabric ki showroom ama hangtok pagam ba asimak saktok saningai ni e market ki kuthang da pot chai sing sen bi mohta mini wa fam da showroom kaya hangla pasina apa ba polam sing khanjaba ki khudong sa ba pi polam sing asi phanghan bi matak ta thabak phangdana lairi palam da masigin ha kaya da lam thabak pi ba asina imung kaya ga senmet lon da sauna mating oregani haina mahana fondo ke nakala barop da showroom asigi operational manager Gangaram na nauna hangtole ba showroom asina imung amada sangdaba yadraba premium fabric product sing phangale product sing season na bana lamda masigi miyanda top top mahaw mapipita na tana imung amaning tina lighting sembada sangba polam sing showroom asida panglagani haina fondo ke showroom gumba akhoi macha macha hai tare sumba hanga akanda youth sing si thaba inghang akhoi gi angamba pidana ngasi sigi miyeng makha sida tawrokpa dukimatik ehakna sinbiriba duga langbiriba kwai punamak ehakna yam thagatjai. The main motto of launching this brand is we have so many brands but premium product is not available in surrounding this city, so I hope public will like this brand. Imphal Forest Division Mantri Pukhi ki mati makhada Kangla Acupressure Alternative Therapy Treatment Research and Training Center Langsing asawa mati Young Illiterate Guidance Program Club Kontauza maring laikai na sindra kontauza maring laikai ke koi bita pakta na usara sing thakre akoi film kansi haiba wakalo na satha ki bathor madu da saruk yakiba yuremam jala parishad ki ZP member TS Nilamani na opal yaudana thawai pan bajiba matana hing khak oi thokte mioiba amati thawai pan bajiba sing kansi harabti uwa thaba ke hinabi thamga dabani haike AFC ASEAN Cup 2023 da saruk yagadaba Indian men's football squad ta yarba Manipur ki players sing puring tokat ki tharma mata bungkok makhale ka dalai bati Birason da sing football academy ground da pangthokre AFC ASEAN Cup 2023 da saruk yagadaba Indian men's football squad ta yarba Manipur ki players sing adudi international footballer Wangzam Suresh amadi Oinam Roshan I-League footballer SS Netrajit amadi CS Sursandrani Thoramati ki manungsana TVSFA ki regular players single loina joint football practice session na masusa thaki loina academy sige official amadi sanore single loina sports complex atu da usar kaya su thaki arab da bulatan sige lai samona mi amat hamzari Plastic house is another mahut of Figi Kawan Bus in Mugamlabadi, Green Manipur, Wina Bukanabadas of Pomating in Hana, Board Minister Y. Kamsana Pongokai. Exercise Department and says it on from Cindy Pakalapal Palakulum and Simpuntaru Summary for Marino Boyer, you may have up to them, Mankan Train. Amasung hauki bapung kumari din yada mi lesson tarani pan sani pani for COVID positive boy ki bagalo na lai bagas da COVID ki aki test laga manasin kon mga kaso kun pan yaure
Matang swasta bulletin solution sari Manipur semalang tongan-tongan form sing na tolibay pau sing da impact news pamiyang tadon lebiyo.